USA's tab i Irak er for nogen blot endnu en overskrift. You know, that just characterized Mike right there. That picture. For Jimmy Ventricle er det hans nærmeste ven, dræbt i Irak for 3 uger siden. Well, I know Michael since the day he was born. His parents, my parents, it was a close-knit, you know, circle of friends. So he was basically a brother to me. So. Jimmy er ikke færdig med at sige farvel. Det gør han stadig hver eneste dag. Highland ligger tæt på West Point, den amerikanske hærs mest udsøgte officerskole, og byen har leveret mænd til alle USA's store krige. Men Irak-krigen har været særlig kostbar. Det er i de små samfund i USA, som her i Highland i staten New York, at Irak-krigens konsekvenser slår hårdest igennem. Det er blot få uger siden, at byen her mistede sin 3. søn til en snigskytte i Bagdad. Med kun 9.000 indbyggere mærkes Highlands tab af alle. Det er byens drenge, der forsvinder. Senest den unge politiaspirant Michael Oramus. It's devastating to the families and to the community that these young men were lost. Hele byen husker og savner deres 3 drenge. Men selv her er der stadig en tro på, at krigen i Irak er prisen værd. Og det hele ville have været forgæves, hvis USA trækker sig ud nu, uden værdigheden i behold. I think people want to appreciate the sacrifices that these young men have made and the contribution, their willingness to serve their country. We're going to the Highland cemetery right now. USA's krige er retfærdige. Soldaterne helte. For mange amerikanere gælder det også krigen i Irak. Although, you know, I wish to God that Mike didn't die. The kid was a hero, you know, and I can't take that away from him. For that, no, I don't regret not talking him out of it. Jimmys ven Michael døde 3 uger før han ville være fyldt 22.